дирӯз дар бораи ду кастаи болоии системаи нав шакл гирифтаи баъди соли 2000 кастаи тоҷикӣ ҳарф зада будем. гуфта будем ҷамъияти тоҷикистон ба чанд каста тақсим шудааст ва дар бораи кастаи олӣ ки ба он пешво ва хонаводааш шомиланд ва кастаи аввал ки хешовандони пешворо дар бар мегирад маълумот дода будем. имрӯз ба таърифи кастаҳои дуввуму саввум мепардозем. кастаи дуввум. ба ин каста мешавад вазирони бегона, вакилони парлумон, раисон ва раҳбарони сохторҳои қудратӣ дар вилояту ноҳияҳоро ворид кард. ҳарчанд дар ҳуқуқу салоҳиятҳои қонуниву фароқонунӣ байни раисони вилояту вазирони бегона бо раисони ноҳия фарқ ҳаст, вале чун шумори онҳо бисёр кам аст ва фарқи салоҳиятҳову имконот чандон бузург нест, бинобар инҳоро дар як каста ворид мекунем. ҳуқуқу салоҳиятҳои онҳо хеле камтар аз кастаи аввал аст, вале дар ҳаддест ки барояшон имкон медиҳад қисмате аз қонунҳоро нодида гиранд, мардумро ғорат кунанд, албатта ба шарти ирсоли донияи боло. ришва меситонанд, аз соҳибкорону корхонаҳо боҷ мегиранд ва он қисмати замину корхонаҳои давлатиро ки дар хури иштиҳои кастаҳои оливу аввал нест, ғасбу хусусӣ месозанд. узви ин каста ҳам тақрибан барои ҳама умр баргузида мешавад. метавонад зинаҳои мансабаш фарқ кунад, аммо ҳамеша аз як курсии мансаб ба курсии дигар мегузарад. ин анъана чунон реша давондааст ки ҷомеа ба он одат кардааст ва онро ивазшавии ҷои ҷамъшавандаҳо меномад. расонаҳо ҳам ба ин ҷоивазкунӣ таваҷҷӯҳе намекунанд ва танҳо дар як ду расонаи давлатӣ аз он хабар дода мешаваду халос. аъзои ин каста имкони ворид шудан ба кастаи болоиро бо чанд шарт доранд. шарти асосӣ ва бештар пазируфташуда ҷамъоварии маблағи бузург ва харидани курсии болотар аст. барои мисол, тибқи таҳқиқоте ки паём анҷом дода буд, раҷаббой аҳмадзода бо пардохти $2 миллион аз мансаби раиси шаҳри хуҷанд ба раёсати кумитаи замин ҷаҳид. мисоли дигар, бек сабур 1 умр маблағ ҷамъ кард то раиси хадамоти алоқаро харидорӣ кунад ва баъди чанде қудои раисҷумҳур шавад. шарти дигар, қудо шудан бо хонадони раисҷумҳур. ин имкон бисёр кам аст, чун қудошавии фарокастагӣ бисёр кам рух медиҳад. аммо агар бахтат омад карду духтаратро яке аз фарзандон ё набирагони пешво хуш кард, ҷаҳиши якборагӣ ва бидуни пардохти ришва ба кастаи болоӣ барояд таъмин мешавад. мисолаш лутфулло давлатов аст ки баъди ба ҷиянаш хонадор шудани рустами имомалӣ раиси телевизиони сафина шуд ва ҳоло вазорати фарҳангро нишон гирифтааст. ё домоди Нуриддин Раҳмон, бародари раисҷумҳур, ки маҷбуран ба духтари велгарди ӯ хонадор карданд ва ҳоло сардори як шӯъбаи полис аст. як шарти дигар, тамаллуқе ки ба пешво писанд ояд ё хидмате дар ҳаққи худи ӯ. албатта инҷо эътибори давлату кишвар мадди назар нест. тамаллуқи истисноӣ ба пешво ҳам ки ӯро тасхир созад, метавонад ҷаҳиш аз як каста ба кастаи дигарро таъмин намояд ё анҷоми коре ки тавонад пешворо назди мардум хуб ҷилва диҳад, монеаеро аз сари роҳаш бардорад ва ғайра. ба фарқ аз кастаи аввал, аъзои кастаи дуюм имкони бештари хориҷ шудан аз он ба ҳатто ба поёнтарин сатҳи кастаҳо фаромаданро ҳам доранд. дар кастаи аввал ин имкон фақат дар як сурат вуҷуд дорад: гузашта шудани ресмони қудогӣ. дар кастаи дуввум бошад, чанд ҳолате ҳаст ки метавонад узви онро ба поён фиристад. резонидани обрӯи пешво.
یعنی صادر کردن عملی که در نتیجه با آبروی پیشوا صدمه وارد شود، بخصوص اگر تاثیر آن بین المللی باشد. نمونه اخیر آن میرزا روشن سنگین‌زاده سردار ریاست آژانسی مبارزه با مواد مخدر در ولایت سوغد است که صاحبکاری اوکراینی را غیر قانونی بازداشت کرد و این عملکرد در رسانه‌های خارجی نیز بازتاب یافت. صادر کردن قانون شکنی که به اعضای کاست اجازه داده نشده است. برای مثال اعضای این کاست به غصب شرکت و کارخانه موفق حق ندارند. این حق استثنایی کاسته عالی و اول است. آن هم وابسته به حجم و درآمد کارخانه. مثالش برادری لطفالله دولتوف رحمان قل که سردار شعبه وزارت کارهای داخلی پنجکین بود و بعد غصب سرمایه چینی ها از وظیفه برکنار گردید. چیز دیگر در سطح خوب انجام ندادن تملق به پیشوا ضمن سفرش به منطقه. صاحب منصب با منصب پدرود میگوید. این است که در پیشواز پیشوا همه رئیسان ولایت ناحیه ها مسابقه میکنند. کاسته سوم، کارمندان مقامات قدرتی و منصبداران خرد. حقوق صلاحیت های آنها به مراتب از کاسته دوم کمتر است، اما اجازه گرفتن رشوه های خرد، شکنجه گمانبر شدگان برای گرفتن اقرار، غصب بی سر و صدای مالکیت خرد مردم، دزدی های کوچک اموال دولتی را دارند. کارمندان مقامات قدرتی بین اینها از صلاحیت های فراقانونی بیشتری برخوردارند. آنها می توانند گمانبر شده ها را خودشان انتخاب کنند، آنها را شکنجه، تحقیر و حتی تجاوز نمایند. آخرین مثالش تجاوز جوانزن 25 ساله که مادر 2 فرزند از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه وخش است که چند پیش رسانه‌ای شده بود. من دیم ایتاج بردن اول جای زیوت سکردن 5-6 کسی زیوت سکردن که شاید در ما مهمونی ساعتی 12 بیگه بالا بردن، چشمو بستیدن 3-4 بار 5 بار هم کلدار درست شونده دووندن بردن آوردن یا بچه درازی زردینه رسیدگ من تا میبینم تا میشناسم شب جان فکرم کسا نگو ما ترا میگیرم گفتم کارو تینجا گو ما ترا میگیرم گفت هیچ کدام نگو. در صورت روی زدن و رسانه‌ای شدن این جنایت ها می توانند از وظیفه اشان برکنار شوند، اما حق برگشتن به آن یعنی به وظیفه و حتی گرفتن منصب بالاتری را هم دارند. مثال آخر زبیدالله سنگین مرادزاده و سفر دادروف 2 پلیس شکنجهگری امید حکایتوف هستند که نه تنها به کار در پلیس برگشتند بلکه سنگین مرادزاده سردار منطقه ماموری میلیتسه رقم 13 ناحیه فردوسی تعیین گردید. برگشتن به منصب تنها در صورت پرداخت رشوه بزرگ امکان دارد. اگر حجم رشوه بزرگتر بود منصب هم بلندتر می شود. منصبداران خردی دولتی هم صلاحیت های خردی فراقانونی دارند، اما آن باید با بالانشینان یعنی اعضای کاسته دوم موافقت کرده شود. برای مثال رئیس شعبه کمیته زمین ناحیه حق فروش زمین را دارد، اما به خودش قسمی بسیار کمی این پول می رسد. قسمی اساسی به بالا تا کاسته عالی می رود. گفتنی است فروش زمین بیزنسی فراکاسته ای است که در آن نمایندگان هر 4 کاسته ذکر شده شرکت می کنند. رئیس جمهور در 27 سال حکمرانیش بارها از آن انتقاد تند کرده است، اما چون خودش یا حداقل فرزندانش هم در فروش زمین دست دارند تا حال زمین فروشی ادامه دارد. کارمندان شعبه ناحیوی کمیته انداز حق تفتیش کارخانه های خرد، مغازه و بازارها و گرفتن رشوه از صاحبکاران را دارند، اما بیشتر این رشوه ها زینه به زینه تا نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز می رسد. مثل همین منصبداران خرد کمیته دین، خدمات سوختار خاموش کنی و غیره. در همین حال
اعضای این کاسته آسیب پذیرترین کاسته هایی هستند که برایشان صلاحیت های فراقانونی داده شده است. تقریبا همه منصبداران به جوابگری کشیده شده از همین کاسته هستند. از کاسته های بالاتر شمار منصبداران به جوابگری کشیده شده را می توان با انگشتان دست حساب کرد. نوبسته از آن که از رشوه های دریافت کردهشان قسمت اساسیش به کاسته های بالا فرستاده می شود، در صورت آشکار شدن جنایت تمام مسئولیت به دوش همین کاسته سیوم کارمندان مقامات قدرتی و منصبداران خرد گذاشته می شود.